Miren esta hermosa iglesia que está construida con piedra. Esta iglesia se llama San Bernardo, está en la ciudad de Potosí. Qhawarichik yachakukuna kay qhapana wasiqa rumimanta ruwasqa kasqa. Manchay k'achitu qankunapis qhawanaykichik tiyan. Kay qhapana wasiqa kay Potosí llaqtapi kashan. Kay qhapana wasik pataqa San Bernardo sutin kashan. Ñoqaqa hawallanta qhawarini. Ichapis Potosí llaqtaman kutispa kay qhapana wasiman yaykurisaq yaykurispataq ukhunta qhawarisaq. Ukhunpis may k'achituchaqa rishan. Pikunacha Potosí llaqtapi tiyakunkichik willarikamuychik ima p'unchaytaq kay qhapana wasi kichakun. Chay p'unchay hamurinaypaq.